Dobar dan i dobrodošli. Ovo su Reči i priče. Pesnik koji je rođen u mestu Trbunje pored Blaca, koji je boravio u mnogim svetskim metropolama, Francuskoj, Austriji, Čehoslovačkoj, Poljskoj, Nemačkoj. Obeležit će 20. godine 20. veka i bit će oživljen u ovoj epizodi Reči i priče. Uživajte! Odete li danas u bilo koju kafanu, u bilo kojem gradu, teško je da nećete čuti pesmu Volim te iako si rodila u meni tužnog čoveka, kralja propadanja u izvedbi Šabana Šaulića. Međutim, malo je poznato da je autor tih stihova zapravo Rade Drajinac u pesmi koja se zove Odgovor na majčino pismo, koja glasi: Majko, ja nisam zaboravio kraj tvoje marame natopljene suzama, ni stari klen uz vodenični jaz. Mada danas kao beskućnik lutam pustim ulicama, majko, ja nisam zaboravio voštane tvoje obraze i blago krilo, ni reči proste što mirišu na gorsku travu. I sve mi je jasno kao da je juče bilo. Još tebe jedino nisam oskrnavio u ovom životu propadanja. Zato prostim jezikom tumačim sada koliko te volim iako si rodila u meni nenadmašnog pesnika i kralja stradanja. Nisam zaboravio, majko, dom i jasle u kojima sam se rodio, ni kolevku punu slame u kojoj si me uspavljivala. Iako sam svoje srce u krčmi propio, dok si ti tamo pod lozom i starim tremom o mojoj sreći snivala. Nisam zaboravio, majko, ni kad su me pljuvali, ni kad su me veličali, iako su u gradu opoganili reči moje. Ja ljubim tvoje žuljevite dlanove koje imaju svi poniženi i mali, pa ako sam sve prokockao, majko, sačuvao sam komadić neokaljenog srca za dlanove tvoje. U kući iza mene 16. avgusta 1899. godine rodio se Radojko Jovanović, od oca Nedeljka, samoukog zidara i poljoprivrednika, i majke domaćice Rumenije rodio se Radojko Jovanović, koji će kasnije srpskoj književnoj sceni biti poznat kao Rade Drajinac. Pre Pariza i svih putovanja širom Evrope, ovo je kuća u kojoj se je zapravo Rade Drajinac ponikao. Zanimljivo je da je i 1941. godine u ovim krajevima bio uhapšen od strane četnika, ali je na molbu i zahtev viđenih Blačana on bivao oslobođen, uz obećanje da se više neće baviti komunizmom. Srpski Baudelaire, kako ga je kritika nazivala, odnosno Rade Drajinac, rodio se 1899. godine u Trbunju kod Blaca. Kao dete čuvao je stada, išao u nadnicu, radio u polju. Sa 14 godina je otišao od kuće, sa 16 pobegao, napustio školu. Bio je u ratu, stigao je čak do Francuske i već sa 20 godina imao je životnog iskustva kakvo neko ne stekne za ceo život. Prvi svetski rat zatekao ga je kao đaka Kruševačke gimnazije. 1914. godine je već na frontu. Pregurao je Albaniju. Školovanje nastavlja i već 1920. godine javlja se kao pesnik sa zbirkom Modri osmeh, zbirke koja neodoljivo podsjeća na srpske moderniste, iste one sa kojima je kasnije imao ozbiljne polemike, uključujući i njegovog velikog prijatelja Tina Ujevića, sa kojim je delio klupe po parkovima posle pijanstava, poslednju koru hleba i gutljaje vina. Radojko Jovanović rodio se pred sam početak 20. veka u selu Trbunje kraj Blaca. Rođen je kao seljački sin, ali se na samim početcima znalo da će kad tad doći do Radeta Drajinca. Naime, Radojko Jovanović još sa 15 godina pobegao iz Kruševačke gimnazije i otišao u Beograd, nedugo zatim i u Pariz, pregurao albansku Golgotu i zatim postoji radnik jedne fabrike u Parizu. Tamo se
naravno odavao bohemiji, družeći se sa lokalnim umetnicima, a u Beograd se već vratio kao pesnik. 1922. godine na snagu je konačno stupio Rade Drajinac. Neprijatelj akademija, crkava i muzeja, pobornik trgova i pisoara, dirigent telegrafskih žica iznad bolnica i bordela, u hajdučkom liku sa lavovska oka dva. Pesnik koga, ako ne upoznaju po poeziji, upamtiće po skandalu. Srbin sa juga, ratnik iz Prvog svetskog rata, kralj bohemije iz Kadalije, violinista po parijskim kafanama. Čovek bez doma, žene, sva imovina mogla mu je stati u jedan kofer, a svo bogatstvo nosio je u sebi. Bio je bandit ili pesnik. Rasprave su završavale kafanskim pesničima. Pesnik koga Stevan Rajičković naziva majstorom kontrasta i dilema. U moru izama tih 20. godina 20. veka jedan od izama bio je i hipnizam Radeta Drajinca osmišljen u kafani Vuk Karadžić, a grupa koja ga je osmislila zvala se Popukate Petal. Kada su se okupili, prikupljali su sredstva za štampanje časopisa, međutim, naravno, sva sredstva su popijena, pa je tako izašlo samo 2 broja hipnizma. U jednom od brojeva hipnizma na naslovnoj strani Rade Drajinac je napisao: "Moli se glupa čitalačka publika da ne kupuje ovaj časopis jer ga neće razumeti." U avangardu se Drajinac uključuje proklamovanjem svog sopstvenog književnog pokreta i pokretanjem 2 časopisa. Prvi od njih je Hipnos, koji izlazi početkom aprila 1922. godine. Nosio je odrednicu Mesečna revija za intuitivnu umetnost. Prvi broj je na 24 strane. U njemu izlazi program hipnizma i 9 Drinčevih pesama pod naslovom Iz hipnističke lirike. Zajedno sa 3 pesme, Pesma o meni, Epitaf i Pozorište večnosti, objavljenim januara i aprila iste godine u časopisima Pokret, Novosti i Misao, pesme iz Hipnosa predstavljaju početak Drinčeve avangardne poezije. Svoje radove u prvom broju Hipnosa objavljuju Vinaver, Tin Ujević, Rastko Petrović, Milan Dedinac, Boško Tokin, Božidar Kovačević, Evgenije Zaharov i drugi. Drajinac ih je nazivao hipnistima, što oni ipak nisu bili, ali su zato neki od njih već bili priznati i poznati pesnici, a to prvom Drinčevom časopisu daje određenu ozbiljnost. Drugi broj Hipnosa izlazi januara 1923. godine na 16 strana. Kao novi saradnik pojavljuje se Moni Debuli, čiji je otac i finansirao ovaj broj. U drugom broju Dedinac objavljuje novi manifest hipnizma, Kroz teleskop hipnizma i 4 nove pesme. Poezija Radeta Drajinca odiše kosmopolitizmom, ali su njegovi stihovi natopljeni rodnom grudom. Pa tako i jedna od najlepših njegovih pesama završava se: "Oj Moravo, moje selo, ravno jeca tužni bojem u dnu kafane." Opašće lišće po trgovima i novine će oglasiti jesen. Pored afiša ili u čađavom kafanskom kutu gledat ćeš moju dugu senku u blatu oktobarske tame i bolno ćeš stiskat male ruke u zimskom kaputu. Grad je krematorij za nevine duše. Fabrike mi mute san u svaki božji dan. Ja sam bolesnik koji se večeri na prag seda i svoje proletarske izgubljene ljubavi kroz crna platna gleda. Ja sam samotni jelen s mesecom na rogu i zvezdama na bradi. O male detinje ruke s cigaretom u City baru. Nebo mi je mnogo puta mračilo platna duše. Ja sam ekscentrik što kurtizanke u kišne večeri ljubi. Pogođen sam u mozak bolom obale Havanske, kad se setim da arije rodne tužno pevuše kroz gore. Tada ceo se mrtvo izdužim u senku Koruškoga luga u nevine aprilske zore. S nebom se moja čežnja sliva u pomračne dane, a i uvek kasno u noć.
Oj Moravo, moje selo ravno, jeca tužnim bojem u dnu pijane kafane. Novca u životu Radeta Drainca gotovo da nije ni bilo, a kada ga je bilo, bilo je kao dopisnik određenih novina. Tako je jednom sa 20 dana zakašnjenja nakon protesta redakcije Zašto u politici nema ni crte o tome da je pala vlada u Parizu, Drainac se pravdao da je uglavnom opredeljen za ono umetničko u Parizu. Po povratku u Beograd jednom prilikom je i dobio honorar za svoj novinski članak i otišao naravno u kafanu Moskvu sa Tinom Ujevićem i ostalim avangardistima da proslavi. Bilo je poznato da Rade Drainac gotovo nikad nije plaćao račun. Ove noći je rešio da ga plati, međutim, nakon pola sata shvatio je da je novac negdje izgubio. Zapravo je ispao u hodniku u hotela Moskva i pronašao ga je Tin Ujević koji se sve vreme samo smeškao i rekao mu je: nema veze Rako, navikli smo, plaćat ću ja cele noći, pi koliko hoćeš. I onako večeras, iako nemaš para, ti plaćaš. Gotovo cele noći Ujević nije otkrivao Draincu da je zapravo novac sve vreme kod njega. Početkom 1920. godine Tin je stigao u Beograd i, kažu, pravo sa železničke stanice odlazi u elitnu kafanu Moskva, gde slučajno seda za 100 pesnika, sabrata Radeta Rake Drainca. Ovom neočekivanom susretu Drainac se silno obradovao, jer je godinama priželjkivao da se upozna sa Tinom. Zadivilo je Drainca i enciklopedijsko Tinovo znanje, precizno pamćenje istorijskih datuma, imena i događaja, a onda tek njegovo poznavanje stranih jezika, kao i svih mogućih naučnih izvora. Uveče su njih dvojica otišli u Skadarliju da tamo nastave svoje terevenke i nadmetanje u Boemluku. Pričaju da je gazda Bumskellera, zvani Pera Svilani, zbog enciklopedijskog znanja obožavao Tina, koji je ovde redovno sačekivao svoje žrtve, da bi ga i bez molbe častili pićem. Tin je svoj prvi beogradski stan delio sa Radetom Draincem. Tin je u kasnu jesen 1925. godine bio uhapšen zbog uvrede dinastije pri nadmudrivanju sa prijateljem Rakom Draincem kod 3 lista duvana. Tako policija u vreme dolaska Stjepana Radića u Beograd da položi ministarsku zakletvu proteruje u rodno mesto Tina Ujevića kao skitnicu i besposličara. U jednom beogradskom parku u vidu policijskog izveštaja i anegdote koja je ostala za Tinom Ujevićem postoji podatak da jednog ranog jutra policajac je legitimisao lice koje je sedelo na klupi. Reč je bila o Tinu Ujeviću, što je nedugo i sam policajac ubrzo video. Počeši glasno da se izvinjava što remeti mir i što je probudio Tina Ujevića. Tin Ujević mu se obratio rečima da ako može, da je sve u redu, samo ako može malo tiše da govori kako mu ne bi probudili podstanara. Na klupi je sedeo, dakle, Tin Ujević, a ispod klupe je spavao Rade Drainac. Istaknuti hrvatski pesnik Gustav Krklec ispričao je anegdotu koja se dogodila kod kafane Tri šešira. Jedne večeri sedeo sam kod Tri šešira sa Jovanom Dučićem, koji je tada bio ambasador u Madridu. Nekoliko stolova dalje od nas sedeo je pesnik Raka Drainac i poručivao od kelnera porciju ćevapčića. Na to kelner reče: gospodine Drainac, pare na 100, ja vam više ništa ne mogu dati na kredit. Drainac se naljuti i počeo objašnjavati kako će platiti sutra kad podigne neki honorar, ali kelner ne popusti. Na to Dučić izvedi 1000 dinara i meni kaže: daj Draincu ove pare, ali mu nemoj reći ko ih šalje. I ja pričakam koji minut, pa odem za Rakin sto i vadeći 1000 kažem: slušaj Rako, dobio sam na lutriji 100.000 dinara i daj da te častim. Obradovani Raka skoči kao da ga je ujela zmija i viknu koliko ga grlo nosi: 3 porcije ćevapčića i litar vina. Dobro se Raka najeo, napio i platio ranije dugove u kafani. Ali svršetak tek sledi.
Sutra ujutru, evo Rake kod mene u kancelariji berze, gde sam tada radio kao sekretar. Pa kaže: bre Gustave, pored onolikog dobitka malo si mi dao, nego daj ti meni još 1000-darku. Gustav Krklec je bio još jedan od nerazdvojnih drugova i sabrata u kafani Radeta Drajinca. Kada je obnovljena Skadarlija, upravo je pozvan Gustav Krklec da govori u to ime. On je tim povodom spevao pesmu koja se odnosi na drugarstvo sa Tinom Ujevićem i Radetom Drajincem. Pesma se zvala Skadarlija puna dima. Skadarlija puna dima, još mi noću ne da mira, još u mutnom tutnje svima, 2 jelena i 3 šešira. Još sa borom pokraj vina na uvele mislim ruže, još te oko brade tina leptirice noćne kruže. Još te na dnu svesti sine, plav plamičak usred mraka, kad ciganske violine krupne suze truni raka. U časopisu Ideje koji je pokrenuo Miloš Crnjanski ostaje i zapis iz jednog zajedničkog gostovanja sa Radetom Drajincem, gde se okupljenima Drajinac obratio: dolazimo vam iz Skadarlije, bledi od poezije i žuti od onanije. Kasnije to isto gostovanje poslužilo je jednom lokalnom pesniku da napadne i Radeta Drajinca i Tina Ujevića za nedolično ponašanje i da je ostao podatak da je Tin Ujević bio pijan od tuge. Sve što su radili na to i Tin Ujević i Radet Drajinac su napravili zajednički proglas gde su opovrgli pomenuti tekst tako što je Radet Drajinac napisao: Tin Ujević nije bio pijan od tuge. Od čega je bio pijan, to je njegova stvar. Ja takođe. U Parizu Radet Drajinac se nije odvajao od 2 stvari: pariskih kafana i svoje violine. Uz violinu je uspeo i da zaradi za hleb tako što je pratio neme filmove na violini, a uz nju je drugovao i sa recimo Andre Bretonom u Parizu. Ipak to nije značilo da se Drajinac neće posvađati sa srpskim nadrealistima, pa će tako biti i brutalno isprebijan preko puta Moskve na Terazijama nakon svog oštrog feljtona prema njima. Ni 5 dana od kad umalo nije izgubio oko usred fizičkog obračuna, Drajinac nije mogao da se ne oglasi tim povodom i kaže da može svakog nadrealistu, parafraziram, da isprebija, uključujući i njihove, kako on navodi, gazde Marka Ristića i Aleksandra Vuču. Drajinac je takođe pre toga i nekoliko puta i završavao zatvor, recimo u Glavnjači je proveo 14 dana, a upravo zbog svojih oštrih polemika političkih, a jednom prilikom je ostao podatak da kada su ga policajci izvodili iz kafane, da je govorio stihove: raku hapse kada para nema uvek. Slikar i likovni kritičar Mihailo S. Petrov, inače jedan od najbližih Drinčevih prijatelja i njegov nadahnuti portretista, ispričao je o Drincu ovu zanimljivu anegdotu iz Skadarlije u sitne sate. Jedne noći, negde 925-6. bio se zasedao s Drincem i nekim društvom kod 3 šešira. I ako je bilo kasno, nije im se spavalo, pa krenu u 2 jelena, koji se najkasnije zatvarao, da popiju još po jedno. Ali taman da uđu, a na vratima se pred njima pojavi pisac nečiste krvi i koštane, Bora Stanković. Svi su Boru poznavali, a verovatno i on njih, makar iz viđenja. Ali Bora je primetio samo Drinca i kad su svi u glas njega pozdravili, on je kao otpozdrav uputio ove reči samo Drincu: Gospodo, dopustite mi da kleknem pred najvećim srpskim pesnikom, Radom Drajincem. Kao malo je zaista pokleknuo, zbunivši samog Drajinca. A kad su svi pružili ruke, prvi Petrov, da ga zadrže govoreći da oni treba pred njim da kleknu, Stanković je još zadugo ostao tako naklonjen držeći Drajinca za obe ruke. Drajinac se pritom držao, kaže, kao dete kome su dali najskuplju igračku. Sav je sijao od radosti i ponosa, ali reči jedne nije izgovorio. Ni kasnije, on se time nikada nije hvalisao.
Izgleda da su te reči ostavile na njega takav utisak da ih je čuvao kao neku dragu Amajliju koja treba da ostane samo u njegovoj duši. Inače, Drinac je provao i sa Borom mnoge noći i dane. I to i onda kad su Stankovića mnogi bili zaboravili zbog njegove književne saradnje u okupacionoj beogradskoj štampi u vreme Prvog svetskog rata. Sedeo je Drinac s njim demonstrativno u svim beogradskim kafanama. Viđao se u njegovom društvu na ulicama. Sačekivao ga pred kancelarijom umetničkog odeljenja na Terazijama. Išao mu je i u kuću. Kuražio ga da nastavi da piše i radovao se kao dete kad je video njegovu prvu objavljenu priču posle svih napada koje je preživeo. U Hilandarskoj 2 u Beogradu Drajinac je živeo sa Nikolom Trajakovićem, dijametralno suprotnim književnikom od njega. Upravo je Trajković i ostavio podatak i zanimljivu anegdotu o Drajincu, a odnosila se upravo na njegova pijanstva. Kada je jednom ostao bez novca, rekao je Trajkoviću da ukoliko mu ne plati ceh, da će uzviknuti dole Vlada Živkovića. Trajković je znao da to ne bi bio prvi put i preko puta njih je sedeo zloglašeni agent policije, zloglasnik Osmajac. I Trajković je duž kafane krenuo da se zadužuje i da traži novac, ali je tom prilikom i pao. U tom trenutku Drajinac je krenuo da se delere dole Nikola Trajković. Kao što je tražio neki poseban izraz u svojoj poeziji, birao je i u građanskoj poeziji, u reči i u melodiji drugima jedva znane pesme. Znao ih je naizust i pevao i svirao kao niko drugi. Događalo se u decenijama između 2 rata da neku pesmu pevaju i sviraju najbolji svirači, ali kad on uzme violinu i zapeva i zasvira istu pesmu, ona bi postajala nešto sasvim drugo. Jedne noći kod 2 jelena u glavnoj sali muzika je svirala nasred lokala, ali na balkonu činilo se da je malo ko sluša. Međutim, kad se pojavio Drinac, blago zagrejan i počeo da se ljubi s kim stigne, pa uzeo od cigana violinu i zasvirao jednu od svojih najomiljenijih pesama. Čaj goro, čarna, pričuvaj mi ovce da ja idem goro do moje devojke. Da je pitam goro hoće li poći zame, il zame lane moje, il za brata moga. Čaj goro lane moje, pričuvaj mi ovce, da ja idem lane moje dole do devojke. Da ja vidim lane moje šta devojke rade. One rade lane moje, bel bosiljak sade. Vetar piri lane moje, bosiljak i miri. Ceo lokal je zaćutao i slušao, nagradivši ga na kraju i burnim aplauzom. Zanimljiv je i ljubavni život Radeta Drajinca. Od velike ljubavi srednjoškolskog dana, čiju je smrt prežalio, pa preko neuspešnog braka sa Darinkom Ostojić, ćerkom senatora u Skoplju, čiji brak nije uspeo upravo zbog njenog odnosa prema svom ocu i Drajinca, već proslavljenog boema. Naime, njegov brat od strica ostavio je podatak da je Drajinac vrlo često noći objašnjavao Darinki ko su te glumice sa kojima provodi noći i stalno je molio za oproštaj. Ono što je zanimljivo u pismima koja su ostala posvećena njoj, Drajinac osuđuje nju, da je neverna i da se nada da će naći nekog kome će biti odanija i koga će više voleti nasuprot neuzvraćenoj ljubavi kako je on osjećao da je njena ljubav prema njemu. Takođe, velika Drajinčeva ljubav bila je izvesna cica i to se dešavalo dok je još bio u braku sa Darinkom. Sa njom je maštao čak i da pobegne u Pariz, ali ono što je zanimljivo jeste da je ona bila udata i da je na kraju ipak poslušala razum, a ne svoje srce. Svakako najveća Drajinčeva ljubav bila je bugarska pesnikinja Liza Bagrljanova.
koja bi zapravo mogla da se poredi sa našom Desankom Maksimović. Ona ga je opisala kao čoveka upregnutog u brzine i razdaljine, nepraktičnog, čoveka koji osuđuje luksuz i bogatstvo, a opet tako strastveno želi da bude povezan sa svojim društvom. Zanimljiv je podatak da kada je prvi put otišao na sastanak sa Lizom u Sofiju, on nije poneo ni ružu, ni neki cvet, već sokola. Drajinac je takođe u kratkom periodu čak 3 puta preletao srpsko-bugarsku granicu usled stalne napetosti na istoj. Rade Drajinac je došao u Sofiju tek otvorenom avionskom linijom Sofija-Beograd kao dopisnik nekoliko srpskih listova. Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja, pisaca. Na mestu današnje kafane Bambuka bila je kafana Sofija. Furnadžijev i Krličijev su odlazili tamo i oni nas upoznaše. Stolova je bilo i na trotoaru. On se često družio sa njima. Voleo je čašicu. Pre podne, uveče, po kafanama. Tanak, sam je govorio poput hrta i u bedrima je bio uzen. Nosila su se strukirana odela. Bio je mlad, visok, ali imao je i ono čisto srpsko. Galantan, slobodan kavaljer. Među našim piscima se nisam osjećala ženom, već pisce među piscima, na ravnoj drugarskoj nozi. Shvatili smo da smo nas dvoje samostalni, nezavisni. Bilo mi je interesantno da sam s njim, ali ne zadugo. Bilo je neke sentimentalne atmosfere, ali ne kao privrženost. Tada mi se činila površnom. Nikad nisam mislila o njemu kao o stalnoj vezi. Više je to bilo na poetskoj osnovi, jer smo tu bili interesantni jedno drugom. Nisam bila često u njihovom društvu. Oni su vrijeme provodili uglavnom po kafanama. S njim sam se sretala nasamo, razgovarali smo o francuskoj poeziji. Voleo je da teoretiše. Gradio je svoj stih kao antipod klasičnom, uobičajenoj metrici. Unosio je huliganske likove. I njegova je bila lirika, ali drugačije vrste. Na već gotovo samrtničkoj postelji Drajinac je pesme pisao izvesnoj njanji. Tako je tepao i u pismima, pominjala se i u određenim pesmama, a pretpostavlja se da je u pitanju doktorka bolnice, koja je inače prva na listi prisutnih na njegovoj sahrani od ukupno 66 osoba sa spiska. Rade Drajinac je uvek bio na rubu siromaštva i gladi. Ono što ga je na kraju dokrečilo jeste tuberkuloza kojima su mnogi stihovi i bili posvećeni. Lečio se neozreno ali bezuspešno, ali zanimljivo da je Ivo Andrić ga jednom prilikom posetio i odneo mu je pečeno pile i mleko. Takođe i Jovan Dučić, onaj isti koga su mnogi avangardisti napadali, je zapravo pisao molbe da se odobre novčana sredstva za lečenje Radeta Drajinac zbog njegove loše materijalne situacije, uključujući i pismo u udruženju Cvijeta Zuzorić. Nakon smrti od tuberkuloze, Rade Drajinac je sahranjen u Beogradu. Na bolničkom kartonu pisalo je bez rodbine i bez prebivališta. Jako mali broj okupljenih prijatelja ga je ispratio, a prilikom spuštanja njegovog sanduka u raku recitovana je Nirvana. Šumne noći, ko javori sinji, tamom grobnom leže mi na dlanu. Bolestan sam, mnogo, mnogo. Jedinu zvezdu u ovoj pustinji vidim, svoju ranu. Pritisla me stidna žalost ko olovna ploča. Nigde jedan vedar dan. Slomila me tužna malaksalost na ljubav, život i san. Hteo bih samo u rodni kraj da odem što pre i da umrem tamo zaboravljajući sve.
A kad me na dasci put groblja ponesu volujska kola kao nekad u mladosti, nadamnom da zaplaču od istinskog bola bele breze tužne od starosti. To su zadnji snovi u noćima šumnim koji javori sinji, otvoreni kao rane koje u ovoj pustinji gnojem kaplju na poslednje dane.